Kako da te predstavim? Da li kao političara, predsjednika pokreta Ljubav, Vera, Nada ili kao kolegu novinara? Ali to je meni toliko smešno. Znam, zato ti pitam. Ne znam više šta da odgovorim na to pitanje. Jer meni negde, znaš kako, kad sam ja naravno u politici sam dugo i ne vidim u tome ništa sporno. Pokret postoji već 5 godina. Zašto sam ja ušao u novinarstvo? Zato što je novinarstvo takvo kakvo je. Zato što postoje dva klana, postoji duopol u Srbiji. S jedne strane imate režimske medije, s druge strane imate, ajde da kažem, N1 i Novu. I jedni i drugi su podjednako zatvoreni. I ja mislim da KTV televizija kao jedina slobodna televizija u Srbiji, jedina suštinski slobodna, razbija taj duopol. I nismo jedini kod kojih mogu svi da pričaju, kod kojih su svi dobrodošli u studio,